October ni somni le paruk kumsang ni somni pali ania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai le thau ule voin hian Middle East lampanga breaking news lian tak mai hauma Israel chuan huning mo chan tanga hanlo soilok to anrama tanga kilometer sangkhat zaruk zata hla Iran ram chunga nizan khan bom hanwa thak ta dem maya IDF chuan hei hi Iranin direct missile engemazat manga tumni direct Israel ron bewanga phubalak na hanilawa mase hunrei tak kal to tangin Iran le athui roi pol te hian Israel tun thenga hanati boireng na hi Iran hian topsan turin hriat tirna le warning kan pea hei hi phubalak na halani ri lawani anti White House lam chuan tukin lama khan thuchua hansiam zui ve ngala Israel hian mani hinveng him turin dikna hanai chu US hian hathopa report kan hriat danin nuclear facility le oil field ta chu Israel hian han target lawa heiwang hian Washington chu Jerusalem kianga hian nget takin kanding zui zelani anti media rang ten han report dan hinang chelo ma sela Fox News te khawpui media rang te point report an pek dana hian Israel hian revenge mission phubalak na akal puilawa masa Iran laka hian chanlet na mo zil hauna tiang halekane anti ole thilkhen dan kim changjok chu report han ngai thateang tukin jing darsari le chanve hapel nu dau khat khan the Times of Israel chuan Islamic Republic of Iranin ballistic missile tam takle drone manga Israel habe nuwa karing mozat aliamta masani jana khan rinlok lo le beisailo tak main thil hathengta IDF ta chuan document Pentagon atanga halikout nu loka precise strike anaita Iran ramchunga Israel fighter jet ten strike anvanaita hani Hemison Israelin arom mandan le akal puidan hi pui tak mai hania mi ramchunga fighter jet mangin hanwa thok luta mase fighter jet pakhat ma ka thak awmlawa Russia ku chhuak le Iran ku chhuak Iran air defense system te lo chamna lian tak chu athengta Israel hian Iran ramchunga hian andu duin hanwache thayani ti an volunteer hani deuh ber ani Israelin Iran ramchunga air strike avanaina hian han target ber chu military site te hania sipai howam na mun Tehran khawpui bulloka bompok masaber hi Tehran taima chuan tukin jing dar ni le minute som panga vel kha hania Israel Defense Forces chuan thuchua ansiama Iran hian anram chunga tangin Israel hi thlatam tak chung minti boi towa tuntheng hian athurol pui firfiak polte mangin Israel chu alabei chunjom zela chumi chanlet na le warning pek na tan Israel chuan air strike hi hanayani anti Israel bai pui thak na hi hanep lemlo viawa darkaring mazat chung thlipuyang main IDF ta chu hantle luta Iran ramchunga hian hanchan hlemaya Iran ramchung mun khatchawa bai pui thak na hankal puilawa strike hi Iran ramchung mun ranga nei ani bok ani Israel opposition party tele cabinet minister te rural lai party a nina poimo changjong ten Iran chanlet na hi andu thusam ani veka heiwang hian minister dangte po hril ani kherlo ni in hriata IDF how to lose wale Defense Chief Yoav Gallant le Prime Minister Benjamin Netanyahu ten Israel ramchunga tangin he operation hi hanlo vilin thilkhandan te hanlo ngai tha hani IDF ta chuan Middle East region pumpuya hian October nisari tangkhan Iran le athui hruai haprokji hoten Israel chu tun thengin antiboi ranga heiwang hian Israel chuan mun rang pasari tanga beina lakatranga invengin hunrei tak chung hun hamhang towa khawpui ramdang ten anram ven himna turatana thunai na hanayang bokin Israel chuan chanle na tur dikna le thunai na hanaya chu Iran laka hian kantini tin thuchua ansiam bok IDF lam hian Iran hanbei nuwa thuchua chi rang hansiam towa defensive le offensive nei tur hian dikna chanvo kan nei vevea
Israel ramle mi puita ven himna turani chuan hatula piang kan tiang hantibok tukin jing lampanga khan Israel thlona Iran ram chunga air strike vanai zongjong te him takin Israel ram chunga an mission te thataka len chuak zowin hanlo kirle toni ti an puanga Iran ram chunga he operation complex operation tia hansoi mai hi Israelin vakal puina tur hian theuneu takin romanna Israel hian hasiam lawa kilometer sangkhat zaruk vel zatahla Iran ram chunga chatur hani wangin Israel in buat saina chu atha thokhat le maya Air Force thona tam tak fighter jet thatak tak te refueler hanti van boruka an tholaya atui thun belna tur fuel pai tu thona te spy plane hanti enthak na thok tu thona tenen Israel leilunga tangin Iran ram chunga nasataka vasoi hinga Iran tana boina lian tak thlen turin han thok chok ta hani tichuan heng Israel in do thona rual ta hian hanwa bitumber ta hi October nikhat le April nisom palia te Iran in Israel beina tana haron man mun poimo te hanwa tarkat bara tichuan anwa Beijing a hian air defense battery le ballistic missile han siam chona mun pui te hanwa khoi noi deu ani tichuan bei pui thak tan ma hian Tel Aviv Kiria military base Bankara Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te Defense Minister Yoav Gallant te IDF how to tren khattele Mossad try to loot te Sinbad security how to tenen assessment nain hantu khom boka tichuan IDF Chief of Staff Lieutenant General Harzi Halavi po Kiria Nuaya Bankara Air Force Command Center atangin Israeli Air Force Hautuluber Major General Tomar Bartenen Hantrukoma IDF Hautuluber Harzi Halavi hian Iran laka beipui thakna chu tran turin thupek order chu he command center atang hian hati chuakta hani Israelin Iran beina hian thilkhendan Iran le Israelin han report hi inanglo deu aumvevea Iran chuan Iran leilunga Israel Air Force ten strike lian tham tak mai nei tura hanon kal hi Iran Air Defense System ten hlotling takin hanlo dang chata ma se mun thren khatai ro chuan chiat na lian tham vaklo limited damage athengani hanti Tehran atanga thuchua hansiam dan chuan Israel sipai te hian Khuzestan province le Ilam province chunga te beipui thak na hi hanon kalpuya Tehran chhehvela thilpuak ri nasatak mai mipui ten han hriat le media ten han lo hriat chu Tehran khawpui pon lama mun pathum beitu Zionist sarkar thilti laka lo inveng tura air defense system activation tenen inzom na anaya Israel bompuak awanga heng thilpuak ri zongjong hi an hriat ani lawani ti Tehran atangin air defense official ta chuan report han pe bok ani Mase hei hi Israel official ta chuan han changlet ngala Waynet News nana han soidan chuan Iran thusoi hi thudik lo hania Iran air defense system te an hlo chamfai veka interception zero ni hati aum zia chu Iran air defense system te hian Israel Air Force te hi lodan cha pakhat ma an nei lo ti na hani NBC News in report an pek dan chuan Israel hian Ama Iranin Israel han beina tana han man mun poimo tele nakinan ron beile na turatana mun poimo Iran ram chunga mi te chu target bera han ya heng mun te hi military site vek kan ni tin han reporta ma se US President Joe Biden hi adin na hamumal chialo ni tin The Times of Israel chuan han reporta Biden administration chuan Israel chu hetiang hi targeta kaplo turin haron nge na chuti rolin October ni khata Iranin ballistic missile manga Israel habei na chanle tero chu athopani ti asoi thungane hanti tichuan Iran media Tasnim News Agency chuan Iran capital Tehran area sipai munpui hengemazat chu Israel beipui thakna hian bei ania Tehran khopui atanga khochak lampang le chim lampanga te beipui thakna hi alian bera heng muna te hian military base hengemaza tawma chung mun ta chu Israel hian anon nuaya masa Israel hian harsa takin heng military base te hi ron bai masela khopui chimlama beipuyan thakna bullokaom bei ol samjok oil clit film na refinery poimo chu bei anilawa
helai hmuna hian kang mai chuak le thilpuak ri hriat tur hom lowa mase Israel hian Iran ram chunga ke haron pena piangin proportion reaction anti achan let na mumal tak Israel hian rinhel rual lawin hatong ngei donani tiro chu hachiang ani antibok IDF thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan Iran hian nasajok le zual jok ka thil hati sualnon tolo na turatana Israel hian vaukhana warning kanpek na hania hei hi phubalak na hanilawa Israel anron bei chanlet na satlia chau ania mase tundin hmuna chuan Iran laka Israelin chanlet na apek tur hi azau thokhat towa heibak hi chunjom kantum lawa Israel Defense Forces chuan an mission zongjong chu lotling takin hanhlen chuakani hati Fox News chuan report an pek danin Israel hian hebei puithak na tukin Indonesian lampanga hanai tur chungchang hi US Defense Official tanhena zirtop zan khan hanril towa mase US chuan hetiang hian khrelok ma sela hebei puithak na hian US Defense Official ta chuan inrol na kannai lawani hanti Fox News hian report anpek chunjom zeldan chuan Israelin tukin jing lampanga Iran ram chunga beipui thakna hian Tehran khopui chhehvela Iran sipai munpui lian tak mai chu nasatakin ti chiatania hetianga Iran ram chunga Israel sipai ten beipui hanthak rol che hian Iran Revolutionary Guard Corps nena inzom na hanaya wangin Syria ram chunga sipai munpui lian tak pakhat chu IDF te hian fighter jet mangin han beya han bom chiama Syria han sipai munpui hi bom chiat deuh vekani hanti Israel sipai te hian khopui chung han bei dulowa Iran han beina po hian an capital ber han khopui Tehran khopui chunga mipui cheng ta chu him takin han oma khopui chung hi han khoilo hrim niin IRGC ho thupuan na Tasnim News Agency chuan report han pe bok ani Israel by puithak na masroi tu ber hian han target chu Iran air defense system te hania heng ho hi han vanwai chephota ti chuan Iran fighter jet dang te zalen zokin military base bay hian han thok kwal thaita ti chuan a thon hi na tan heng military base zinga thren khat te hi han vanwai ta chiam phota ti chuan that wai fanti mai a tho thum na hathenga Tehran chhehvel mun ranga military base te chu bomlian le thokna tak mangin annuai zuita hani Voice of America le The Financial Times ten report an pek dan chuan Israel military base mun ranga hian bom hi asurin asur hani ringot maya Israel Air Force telaka hian Iran air defense system te chuan ti thei neilawang main andu thalin IDF te hi hanwa cheni hantia military building le infrastructure lian tak mai drone siam na thangin Israel sipai te hian fighter jet manga strike kanvanai na hian boman thlaka annuai darvekani hanti Reddit chuan Iran chuan ral khata trangin missile mangin Israel hakap chiama mase Israel hian Iran hi an hlaulowa an ngama anram chunga hian an fighter jet ten an thil duang chu an vati thayani ti lan tirin an hlaulo zia an mutira Iran van boruak an airspace sa an thloklut satlia hanilawa an khopui ber Tehran chhehvel thangin hanvaluta henglai vela military site te handu tokin hanvasua sama Iran ram chunga andu du anti thayani ti message an huchiana niin hariatane anti Sky News Australia chuan report an pek danin Israel fighter jet te hi Iran van boruaka hanom rei hlea atlem bera Iran van boruaka hanom chung hi darkar thum chung vel zat ania mase Israel fighter jet pakhat ma ka thak an nei lo ani Arab News in report an pek dan chuan Tehran khopui chhehvela IDF ten airstrike an nei lai hian Tehran khopui chunga tangin khopui chhehvela Israel sipai ten bom tam tak an thlaka wangin khopui chhehvel khopui pon lampang chu chhuneng ang main haeng san phu tani hanti France media France 24 chuan report an pek danin Iran ram chunga beipui an thak rol hian Syria rama beipui han thak na hian military base mun khat chau an beilawa Syria Central han ram laili lampanga military base te chim lampang southern part lampanga sipai mun pui te hi han beina sat zual te hania heng huna hian chiatna lian tak athenga
hei baka hian Syria ram chung mun ranga military base te chu beitel ani bokani hanti IDF thupuang tu Daniel Hagari chuan target big nain fir takle dik takin he operation hi kalpuyania military site nilo Iran tana thilpoi mo tak tak ta chu kan khoi tel lawa military base te hi kan target ani wangin chung chau chu kan khoya ma se hei hi Iran tan warning hania Iran sarkar hian tharum thoa in beiton na thar escalation round thara min throilu tani chuan anlaka hian kan thaina sangber lan tira kan chan let atul to donani hatia heiwang hian Iran hi film khur turin ka hriat tirani hati tukin jinglama khan IDF thupuang tu Daniel Hagari hian thu chua hasiam lea Iran laka kan thu cha hi achiang lea Israel din mun hlawma din tir tu le he regiona boina lian jok cho chua tum tu telaka hian Israel chuan aman to tak athringlet zeldonani ti Iran hian hareng to turani hati heti lai hian voin chun dar som pani harik ma deu hret khan Iran chuan o hanron nei thar lea Israelin hebai pui thakna hian fighter jet tam tak kan mangani tia han soi chu Iran chuan anolani hantia Iran thupuan na Tasnim News Agency chuan Israel sipai thlona zachuang zat mai hebai pui thakna hian antela Iran ramchunga an thlok lutani tia Israelin asoi hi report diklo ania Israel hian beipui thakna chaklo le tenau tak aron kalpuya chu war takasoi hatumani tin han reporta hebaka hian Israel fighter jet te chuan hebai pui thakna hian Iran airspace anon lutlawa ralhla takatangin missile anon kap chuaka heiwang hian Iran ramchunga chiatna lian tham hathenglawa IDF fighter jet te hi Iran van boruak airspace sa hanlo lutur hi air defense system ten handang chatveka mase ralatangin munrang hanron beya Tehran province te Khuzestan province le Ilam province te province Pathuma missile te hanron kapluta mase heng hian chiatnatlem te chau hathenani tin hansoinon le ani mase Israel airstrike vanai na hansul nu chirang media ten hanron pholana tanga halandan hichuan Iran ramchunga hian chiatna lian tham tak chu atheng ngayang ti chu harin thaya October nikhata missile janhi chungzata Israel hanron katum khan Israel ramchunga chiatna thleng thalak mutur haume ulawa Israel hian andang chaddeu vekani ti anpuanga kha chu thiloyom theideu ania mase tuntuma hian futai strang halandan chuan Iran hian kantur lawa chiatna chete te chau athlengani ti ma sela bompuak khu nasatak tak maite kangmai chuak lian tham tak te building klusobrem room te tang hian Iran hian atur na sato kani ti chu alang chiang viau ane ti chon Israel chu antu mangin Iran leilunga ngei directin hanwacheveta hei hi Saudi Arabia chuan handemani ti hanon puangjui ngala Iranin anram chunga thunai na hanei sovereignty zalo na lantirna hania international law nuai Israel hian diklo takin thilatia he thilti hi condemn takzatani hanti Saudi Foreign Ministry hian statement anti chua hian Iran ramchunga air defense battery te ballistic missile siam chona mun puite drone an siam chona mun te Israel hian nasatakin avakhoi chia hei hi danlawa chetna ni tin handem thu hansoina masen thu chua tang hian Iran ramchunga heng muna te hian chiatna lian tak athengani ti hanron nem ngetang kluk ane Eurasian chuan Iran che cholai khan Iran andem thu saidu mialo Arab ram frang te chuan o hanron nei nual toa Israelin Iran hava bai hi hanthop lawa handemani ti ansoideu veka ti chon Middle East pumpuya in dona regional war chu achho kangti lauthonom takin haumeka Arab nation te hian Israel ka beipui thakna lian tak mai haruala hanai ni chuan US po hain rol nge yangai dona chutiang bok chuan inrem na thu thlung hanai pui British le France po hanin rol nge hangai don boka hein dona hian Middle East region chawni lawin Europe khomol pui po haron kangkai lawang ti soi thei hani talawa Iran chuan Israelin hetianga airstrike ane wang hian achan letna natak Iranin apedonani ti ansoile toa heiwang hian buaina hi hapun lun ngai donin ahriatani hantibok
The Times of Israel chuan voin chanu dar khat apel nu khan update anei danin IDF te hian he bai pui thak na hi ate thayang berin han kalpuya sipayamo civil mi poni sela mitam tak thi na thenlo thayang ber turin target big mumal tak nain operation hi kalpuya niya military base po sipai ho omna mun puita chu bay anilawa mase Israel Air Force te hian strategic military site anti big ta chu han target big chau ania chung ta chu drone siam chona mun te ballistic missile manufacturing industry te ballistic missile ka chona tana an mun lunch site strang te Iran air defense battery ta chu han target ber ania hetianga target big naya operation an kalpui hi ruaman lok sang thlapin hlothling takin lan chua ani tin han report bok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Cabinet Minister dangte anlangoi dau thruapa voin chanu dar khatle minute som panga vela khan Israel opposition leader Yair Lapid chu aron trong chuka Iran in Israel chu ballistic missile mangin nasatakin minbaya hebiala thaina sang bernai tu IDF te chanle tir danero hi chu duain hanalawani hatia Tehran hi axis of evil misual talo chonale in nga chan bulpui ber hania Iran tana munpoi mo berber te bei anilo hi thutluk na diklawani hatia Iran nena tang hian man tawjok kan la thaya kan dil turani hati Yair Lapid hian Israel Air Force ta chu khawpui huapa Air Force traberan nia anchung nun zia hanlan tir hi kafak tak zatani hati IDF thupuang tu Daniel Hagari chuan Iran hian nakindewa mo phubalak na hi haron nei le mai thaya tun hnaya choble chilpon haron nei thut thai boka engti khuna po Iran hi Israel laka haron cheni poin lodong song tur hian Israel sipai ta chu engtik lai poin kong engkima kanin peirangani hati Tribune review le Jakarta Post in report an pek dan chuan tukin jing lampanga Israel sipai ten Iran ramchunga airstrike anei na hian Iran sipai tele an chung ta jingami tren khat nunna chan hanom nual niin hariata social media lampanga an chung ta thi an tra lai thalak engemozat rontarlan hanitoa Iran hian an ramchunga thil thendan dik tak le chiat na hanton dan hi athup niin hariatani hanti Israel in dona hian Iran chau nilo ramdang te hanron in rol lauthona lian tak au meka chung han lauthon jinga chuan Russia po hatela The Times of Israel chuan report an pek danin Israel in Irana military base te targetin airstrike an nayani ti anpuan ma darkar khat vela khan Sky News Arabia chuan Iran nena hian Russia in intelligence report tren khat apea Israel sipai te in singsakvel dana tang hian Iran an beidonani ti ahriat tirani ti in report an lo pelok toa Russia hian engtikhuna tak nge intelligence report hi Iran nena hian apek ti chu hriat nilo ma se Russia hian Israel sipai te chhehvel dan le in singsak tan chu uluk takin halo thli thlai rangani ti hei hian hati chiangani hantibok voin chanu dar khat le chan ve hapel thret khan British Prime Minister Keir Starmer chuan Israel hian Iran ramchunga airstrike anei hi kan thlopa achan chu Israel hi voitam tak Iran hian hati buaitoa anmani hinveng him turin hetianga hati hi hangaya hetianga hachet nakonga hian British chuan Israel hi hathopa Tehran hian Israel ka strike ron nei chunjom tolo turin kan hriat tirani hatibok ole khati jong kha tuntumatana report kan bot sai thaite niphot sela update thar hom zela hebaka hian Iran in thiltam tak athupa wangin Israel chhehvel na thalak hi mutur hatam vaklo ani